Nagabenta ki khubor ba man kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilongi khubor bam dagasngi. Ka Sister Grace Mary Jirwa kala aingo bat sngongu ya ublay ya ki arpsan telikisnem ki balent namar ka jingjit jongu ya ka banlong kum kariuniam jingyas lok silshan kaseng FMA. Katay ka sister kaday kum ka kun ublay kabla sya prang ha ki sirdot jong ka jingim. Kenna hadin baday kikmi kikpa kila klat no kakong W Jirwa but udi thapa bam kwai haying ublay. Ya ka sister Grace Mary la rila sumar da kaseng ki sister jong ka Mother Teresa Missionary of Charity nadu dang khalung. Ha usnem siya jak na ispa nyo ha du siya jar kandai ispa aprapu ar. La sumar da ki nongri nong sumar ka long ying jong kakong blessy mar penyang basyong basa ha pentor ba. Ha kajingya lenti jong ka Sister Jirwa ha jakari jong ka seng Mother Teresa kala long kami long pa ye ki sister but long para hinmen but laki para bayasa ya imlang haying sa Mother Teresa hi. Shushu ka Sister Grace Mary Jirwa ka bu yaladi ha ki jingduwai but ka ken yaladi u Jisu ka Maria ki day ka kami but ka hinmen jong ka but ka shim yaladi kadai ka barius pa atam namar ba kayo banbut ya ukris da ka jinglong reuniam jingya silok silshan wat haba ya kala ri da ki sister Mother Teresa Missionary. Ha ka jing aingo bat sngongo ya ublay na kalyang ka sister ka let dem hakmat ublay da ka ngu ka dem ha ka mas bakun kabalalong min ha ka artarik uno pra Hashnat niam Petrus bat Paulus bakhut pentor umkra ya kaba penbenta da usok blay Lawrence nongse nong sharai rangba ka pentor umkra ha ka don lang usok blay Alistair Marwin lingdo syndrome bat kiwe pat ki lingdo sok blay. Ha ka ngu kadam ya ka Sister Jirwa la sundran lang da kipad ublay kam tam ya kinong Krishan bat senyang ya ka jingdon kam jong katay ka sister kum kakong binoris nong spung kaba Kristan jinsur minsim banyarap ya ka Sister Grace Mary Jirwa. Bar ka Sister Jirwa kala khen ya kakong binoris nong spung kum ka hinmen kabla lesbon ya ki jingdon kam ha ka shidamni kum ka jing senyang ya ka lut kasem. Da kispa ngut kipad ublay kilawan banya Krishan but ay minsim ya ka Sister Jirwa ha ka jing rakhi ya ka jubilee rupa jong ka jing smai banong sister. Ka kinhun rai na St. Peter and Paul Choir kala penkemen ya katay ka sngi jubilee jong katay ka sister da ki jing rai jong ki harvingkat ka parish council penthor umkra. Ka Sister Grace Mary ha ka jing pentemai biang ya ki kular kabla shim smai min arpusan snem minshwa hab kmat ki pad ublay bat ki paran reuniam silshan. Kendiat syapang ka Sister Grace Mary Jirwa kabala poi siya ka jingkot banong reuniam kum ki kun udon Bosco bakun ya kabala khot bat jiet ya ka sang silshan wat ka kinhun reuniam jong ka Mother Teresa kala ai ha ka man jong ka tay ka sister
ban len lada kila ri la sumar hadu ban samla. Ka sister jirwa kabalakha haga arpu artrik unailar shajar kandai spa nyopusan but kala lit school ha Mary school laj umkra da ka jingkershan ki sisters of missionaries of charity. Nadu class 1 hadu class 6 ha usnem shajar kandai spa prapo ar hadu usnem shajar kandai spa prapo hnriu. Nadu usnem shajar kandai spa prapnyo kalali class 7 ha St. Paul's Secondary School Nongpo but yaka class 8 hadu class 10 ka pendem na St. Peter School Kador Riboy District ha usnem shajar kandai spa prapo pra hadu shajar kandai spa prapo kandai shajar kandai spa kandai po. Hadien ka sister kala poisha Shillong ban puli PU ha St. Mary's College Shillong. Kalarung Shaka Junior Slok Silsian Sister FME ha usnem shajar kandai spa kandai pusan but puli aspiranted but postulancy ha Maligon Guwahati Province. Ha usnem shajar kandai spa kandai pinyo shajar kandai spa kandai po kandai. Kala pendep yaka novitiate ha Belfon lumshiam but shim jingsmai beningkong ha kasantarik unailar shajar kandai spa kandai po kandai but kum commission apostolate nadu usnem shajar kandai spa kandai kandai hadu arhajar. Hamaj bad Assam. Shisnem kalatrei ha Sacred Heart Convent Maulai arhajar iwe but ha usnem arhajar iwehi kala lej pentibit kum kanas ha Sacred Heart Nursing School Assam hadu arhajar san. Ha usnem arhajar hendriu ka shim ye ka jingsmai bakadu kum ka reunion sister ha Sacred Heart Convent Maulai. Nadu usnem arhajar hendriu hadu usnem arhajar khatlai kala trei ha Bishramgang Tripura but arhajar khatlai hadu arhajar khatsau kaladan ha Auxilium Umdang Nongston West Khasi Hills District nangta arhajar khatsan hadu arhajar khatnriu ha St. Francis Convent Maukendeng West Jainte Hills District. Kajaka Balatrei Slam kadeha Auxilium Sidon Nongpo nadu usnem arhajar khatnriu hadu arhajar arpulai but arhajar arpulai hadu arhajar arpusau. Kala wan pai biang ha Belfont Community Lumshiam hadu kasngi rakhi Jubilee Rupa.
Kera pusan sedang jom dari Jepang dunia jom ni. Pasal kilok hijau bat dipat kerungai parok. Isesai Grace Mary Jawa ini kisah balai. Ila benda hak benda bukom menjaga kameram kapok play. Ula pensyat i kom isesai selesai. Hagajing Islam jom Don Bosco bat matama sebelum kukui. Dementa kasih yang ulang hagani. Kakan pun balang dan aigo iyo blay nakabanta gajeng IT lot jam i bangbot ya gitindan tinja jam press wa em mashakri kagaman sim kapatmen hamtam hagi batuk batikla sama kadra isasa Grace Mary tingkat gajeng senan lang ibahayin asam jam ikam binores mongskung idamnya syakmat kedepan kedepan Pat Muhammadi kami berdiri kata jom syai pres. Miduai berulai punang. jauh dari kepala akan apa bangi dan milerti ya kita seni kaya untuk penih jogi nilai perjalanan kesini mat akan kesini di kemen depan nama milerti yang dibeli jauh disita Grace Mary Gerwa ibadah ibena ikut mesin jauh dari kepala jogi ya mama menginginkan itu usia secara ideal itu lakukan selain sama ini lakukan itu ini dari pertama ya itu demi mensuah mentah dengan member ini ibena ikut mesin jauh dari kepala jogi ikut yang sopai ikut yang sopai ya ibadah ini nasib jogi ibadah ini Pajantam di kombinaris nopunggi
Iba konfet bro ya kena kesni bat ya kisista berapa iba lawan ini iba sedran berbole sista kom kaso tu na mantap ide nama pati tu bahai tangikan dia pada Armedas sedih kemudian cuma asik sisa. Nah, dan dia teologi ini pertama di kelas ini aslinya di matanya terbangnya berlok. Ini kemudian John Bishop, Archbishop Jomi, dia tentang tugasnya, mbak terjaga hati. Iwan senang nama dia kan apa? Sista itu istawa sista na sista cumi ya sista yang ada pada mereka aku gajing ada itu try to give it secret gajing itu play lupa bagi selok jangkung mencem baku kintam rekat pati srekat biru ko parang atong itubol pangilang pinangko manlaw di bala krebaten niyang biya kinig maya okon ngapla
na jo Ngin poi cha kuram jong ga jing mi fa Rau trai jo mi ti se preso bon jo mi O ba em ba ba sun shar ka tra mi ha ji rong ka wei jog men se ba fu O play ju nam la ju na Agido isni Kamaria la yeng berkelalai bak syarilum Sekasnom hajuda Berkelalum aga yeng Usakaria Berkelai kulai aga Elizabeth Habak Elizabeth beliau singau ya kecik kulai Kamaria Ikunlum haga kwa jongka ila kenji Bat ke Elizabeth Kala dau mensim bakoi Berkabarta daga sur kebecam Lagar ku ya bi na breng ki kintai. Lagar ku ya uswa jok ko jopi. Hatu ngadai ka makat ka kbi utrai ngadawan smo ya na. Naba kbi aba kesul ka ciku blai jopi ka sawa akishko jonga. Ikunung aga kwa jonga
ila kenji ila kecing kena. Batsuk kata kebalangnya pakandon kecing pun ulong ia kata kebalakren ha belakren haka na tuai. Gospel utruai. Ban priang ya katin jauh play ban priang yau jisu akan met bakas nam bakem jauh karena ban jisu bala penolong ini si para tunai ban jisu syamlawan cakere kepertai ngimtip kumnongin dia lo kumnongin ayah lo kata lepet dia lo lah kacau kepertai lah kacau. Liza Henry Posan.
song dia hello shoki makin telalong yengi kamet batas nam berkurai tumi tujuh sebelas. Aga por karanino yang batra kamansu mahalatih dijajikan ulashim yau. Pada kabayu yemi ulad dia yau. Batra ay lagi senran om. Yang akan ID naga bentar jomni. Doshim patoti nakati maro. Nama kali dalam kepuri jom kasnam jomam. Jom kejutang bermain jodong jukut. Yang akan berdi nak bentar jomki benar bentar kebabut. Nak bentar kicikmat kipo. Toleh kali bahkan mau yang Engkau berfirman, play berbor berong berkui miupa berukun padu men sepaku. Oh ya lekso karmas kalawai. Ikit bok ikit reality, mapinan terngil, mapinan kenjong atau mobil, jom kesinggap sampo, madun rukuk senam, agak jengol yang berjuti. Kini kepada sedari, yo bon ke renyam, rendor agak kepada madun diperbuat. Kini mengajar kiri sejak bon bermain bertajuti, bagi lagi jingrai yang ini kru bertajuti, mapindan berbuat dengan apa, kebagai kebahagiaan, mapindan lawan tre, pindan lawan yad, pindan lawan net bon kiri. Problema mensian bakul. Namanya yami, nasomu yami, kamtam melawan apa pada nurjani, iway ke iway. Blay si buon ko Jisu, nakabenta ichikurku ba milathe kerkai kalor juna. Mela sumas kaya dengan haduk kani ketiak mas. Blay si buon nakabenta binamlea ka juna. Kum kaji somu napantumay kajing tula panimhok insoti la kajing panchakri yo blay hagi para blay. Heavenly Father, you consecrate me in baptism, and now, to the power of the Holy Spirit, you call me to follow Jesus Christ more closely, in order to share more intimately in His saving mission in the Church. In response to your love, I bind myself to live the Beatitudes of the Kingdom radically in communion with my sisters, proclaiming Christ to young people, according to the spirit of Saint John Bosco and Saint Maria Dominica Mazzarello. Trusting in your grace, in the intercession of Mary, Heart of Christians, and of all our saints, and with the support of my sisters, I renew the vows of chastity, poverty, and obedience. I want to live faithfully for your glory, the commitment I assume at my profession. Amen. Ada desa wan utrai. Ngasomu do ye inai balapun lakhai na sakane kapathe bertemju ye pa wala na mitu ne yo iki. Te ublei on ma parai ki kejing jathai thabne. Ngai ublei ki sister jong na Saint Missionary of Charity Mother Teresa la te kumti MC sisters kibla semua sukher berpenhe pensanina berdei maki berkai na bertip
Matmaniye ke oblay. Badai kembali ti mengelampui hadu kami kepercayaan oblay sikulit ni isita baru. Oblay berkulit ni. My deepest gratitude goes to our dear Father Lawrence, who said, a parish priest who solemnizes this holy Eucharist. Through your solid homily, you have inspired us, and we pray that God may continue to bless you and your noble mission here in our parish. Thank you for allowing us to use this church for the celebration. I am grateful to you all of the dear fathers, Pada Mahimadas, Pada Abia, Your blessings in the